Алтынчы микрофон. Рахмат, Дасан Артысбек, урматтуу депутаттар. Бул жерде элдер акцияга чыгып атат. Элдер бул түтүн боюнча кандай деген сөздөр айтылып атат. А силер отурасыңар комитет. Биз кара элекпиз, биз билебиз. Билсеңер буга чейин карабайт билеңер. Карасаңар анда бүгүн караш керек. Чечимдерди силер бүгүнкү күнгө чейин жүрөсүңөр. Болды, кайра чыгып эле өзүңөрдүн эмеңерди качат этип бербегиле көп. Рахмат, аз добуш менен чечебиз, урматтуу депутаттар. 5-чи микрофон, сабырда болуңуздар. 5-чи микрофон. Урматтуу төраға, регламент бар да, комитеттен бұл маселени біз bir топ жолы қарағыз. Газпромның маселесini қарағыз. Аяқта жазып тұрат, каждому берге, әрбір үйге эме беріш керек. Электроэнергия жетпей жатса, қантымен де шешеміз аны. Біз қарап шықамыз көп жолы. Экмет Журакбаевич. Сабырда болуңуздар. Урматтуу депутаттар, орун алсаңыздар. Орун алыңыздар. Орун алыңыздар. Урматтуу депутаттар, бул азыр шашпаңыздар. Орун алыңыздар. 6-чы микрофон.